Kad pričamo o Petrinji, nekako mi se čini da mi ovdje u Hrvatskoj smo baš posebno nastradali i sigurno imamo malo veće probleme sa tim mentalnim zdravljem. Što se u Petrinji po pitanju tog mentalnog zdravlja promijenilo nakon potresa? Da li se osjeti ta potreba za tim mentalnim zdravljem i da li je to u Petrinji tabu ili nije? Pa nije, evo sad ću ti reći, znači s obzirom da su trendovi oko mentalnog zdravlja idu u pozitivnom smjeru, u smislu da ljudi sve više traže potporu, podršku, pomoć za sebe, pa sad bilo psihologa ili psihijatra. Tu zaista mogu reći da je onako trend je zaista u skladu sa svim ovim svjetskim trendovima, znači potrebe rastu, dostupniji su ti sadržaji, odnosno dostupniji su stručnjaci mentalnog zdravlja, tako da to ni ovdje nije različito. S tim da naravno vidi se neka razlika. Mladi ljudi dođu spremnije i ne moraju čak doći sa problemima, oni dođu možda iz nekakvih pobuda da za rast i razvoj. Ali ajdemo vidjeti da li mogu nešto drugačije. Idemo vidjeti koliko me moje okruženje nekako definiralo. Znači to su oni neki soft skills koji radimo s mladima. Naravno jedan dio mladih dođe sa malo većim problemima poput depresivnosti, anksioznosti i po tome mislim da Petrinja nije ništa drugačija. Mladi isto je u trendu smo, rekla bih. No međutim, s obzirom na kontekst u kojem mi živimo i sve ono što smo mi prošli, mi zaista kako bih rekla, možda naše mentalno zdravlje je čak i bolje s obzirom na sve one okolnosti s kojima smo se mi susreli nakon potresa. To sam te htio pitati, da kakvi su Petrinjci mentalno? Jesmo li jači od ostatka Hrvatske ili smo... To sad... Da, okej. Da, to je individualno. Naravno, da. Ali tvoja slika je da se dobro nosimo sa stresom. Gle, ja radim sa populacijom koja zaista doživljava velike stresne okolnosti i kao takvima im treba neki oblik pomoći. To je populacija Petrinjaca za koju bih ja rekla da je ok i super da su došli. S tim da onda ja imam jedan veliki broj populacije s kojima ja ne radim, ja ne znam da li su ljudi pod stresom, znam samo da ne traže pomoć za sebe. E sad, ja mogu reći da sam ja zadovoljna i poprilično ponosna na ljude koji dođu zato što su prepoznali da njima nešto treba i to zaista traže za sebe.